Kurwara virusi ya COVID-19 kuri Donald Trump n'umugore we Melania niyo nkuru ishyushye cyane mu itangazamakuru ryo muri Amerika ariko no ku isi yose. Bakimara kumenya yuko banduye COVID-19 bahise ngo bishyira mu kato nkuko tweet ya Donald Trump yikoreye ubwe yabibwiraga rubanda amenyesha yuko biteguye gukira bwangu. Ntabwo bizwi neza igihe yanduriye iki cyorezo naho yagikuye, ariko hakekwa yuko yagikuye mu bikorwa byo kwiyamamaza amazemo iminsi. Muri ibi bikorwa rero byo kwiyamamaza ni naho habayemo ikiganiro karundura cyahuje Trump na Joe Biden bahanganiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikiganiro kimaze kwamamara cyane ku isi yose kirebwa n'amamiliyaridi y'abantu, presidential debate. Amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abura igihe gito kugira ngo atangire kubera yuko azaba ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 mu 2020. Nkuko bisanzwe kuva mu 1956 abakandida baba bageze mu cyiciro cya nyuma habura igihe gito ngo batangire gutorwa. Bahurira mu kiganiro mpaka bakagaruka ku cyo buri wese azakora igihe yaramuka agiriwe icyizere n'abanyamerika akinjira muri White House. President Trump na mugenzi we Joe Biden uhagarariye ishyaka ry'abademokrate bari imbere ya televiziyo barebwa n'amamiliyaridi y'abatuye isi barahanganye hari ku nshuro ya mbere. Ikiganiro bagiranye cyabaye nk'agatereranzamba ko guterana amagambo kurusha kugaruka ku migambi yabo mu gihe baba babaye perezida. Joe Biden w'imyaka 77 na Trump w'imyaka 74 barahanganye mu bitutsi no guseserezanya bituma benshi bibaza ku hazaza h'abanyamerika. Niba umwe muri abangaba yaba umuyobozi n'iyi myitwarire. Benshi bemeje yuko ari kimwe mu biganiro mpaka bibi byabayeho mu mateka ya vuba yo guhanganisha abantu babiri bagiye kwiyamamaza. Ni ikiganiro mpaka cyari gitegerejwe na benshi dore yuko icyorezo cya coronavirus kitatumye abenshi bakurikira ibikorwa byo kwiyamamaza. Iki kiganiro rero kikaba cyari umwanya mwiza wo kumva abakandida bombi imigabo n'imigambi yabo ku banyamerika, ariko benshi baratunguwe. Mu byo abantu baheraho bavuga yuko ikiganiro cyabaye kibi cyane nuko cyaranzwe ahanini n'akajagari, harimo n'ibikorwa byo gucana mu magambo no kuvugiranamo ku buryo buri ruhande rwanarakaye ku buryo bugaragara imbere ya televiziyo. Abantu bagera kuri 69% bose batoreraga kuri internet bagaragaje yuko iki kiganiro cyari giteye umujinya kandi nta ntego cyari gifite. Mu bitekerezo byagaragajwe ngo nuko 90% by'abanyamerika bose ubu barangije gufata umwanzuro w'uwo bazatora. Ni ikiganiro cyabereye mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio. Abo bagabo bavuze kuri coronavirus n'ingaruka zayo, bavuga no kwivangura amoko n'ibindi bitandukanye. Donald Trump yaciye mu ijambo kenshi Joe Biden arimo avuga bitangira no kumvikana nabi, kugeza ubwo Joe Biden yabwiye Trump ati wa mugabo we wafunga umunwa wawe. Ikiganiro cyamaze iminota 90. Byasabye iminota 18 gusa kugira ngo ibyari ikiganiro gihinduke isosi batangire kuvugiranamo no gucana mu magambo. Kuva ubwo wari umusangiza w'amagambo cyangwa se wari uyoboye ikiganiro Chris Wallace yatangiye akazi ko gusaba buri mukandida guha undi ijambo no koroherana, asobanura bihagije umugambi afite mu kuyobora abanyamerika no kuvuga ku ngingo eshatu zari ziteganyijwe. Ni akazi katoroheye wari uyoboye iki kiganiro kuko abagabo bombi bakomeje kuvangirana mu magambo no kuvugiranamo no gucana mu magambo nyine, babwirana amagambo akomeretsa ubundi bagaseserezanya, bakagaruka kenshi ku ngingo zitari zemeranyijwe mu biganiro. Wallace wari uyoboye ikiganiro mpaka kuri abangaba bahatanira kuzaba perezida w'abanyamerika. Inshuro 15 yasabaga Joe Biden kwihangana aga Trump umwanya wo kwisobanura, ariko ibingibi yabikoze inshuro 76 kuri Trump kugira ngo we noneho yorohere Joe Biden. Mu minota 90 coronavirus bayivuzeho iminota 20 baterana amagambo ibintu bimeze nabi cyane ku buryo batumvikanaga ku ngaruka zayo, cyane cyane ku bukungu, ibijyanye n'inkingo ndetse nuko President Trump yitwaye ku bijyanye n'agapfukamunwa, ku bijyanye n'ivanguramoko n'urugomo n'imyitwarire y'abazungu imbere y'abirabura. Byafashe iminota 17. Uko amatora azagenda muri Amerika byafashe iminota 11, naho ihindagurika ry'ikirere byo byafashe iminota 10. Trump yavuze umwanya muto ugereranyije na Joe Biden, iminota 38, naho uwahoze ari vice president wa Amerika Joe Biden avuga iminota 43. Gusa mu gucana mu magambo Trump yaciye mu ijambo mukeba we inshuro 73. Kuba mu 2016 Trump yaraciye mu ijambo mukeba we Hillary Clinton inshuro 37 byatumye babona yuko kuri inshuro bidasanzwe Trump ngo yarakabije cyane.
Ikusanyabitekerezo ryakozwe n'ibinyamakuru nka CBS News na BBC News rivuga yuko Joe Biden ari we watsinze iki kiganiro mpaka cya mbere cyahuje abakandida bombi. Ku batoye 48% bavuze yuko Biden yatsinze, naho 41% bavuga yuko Trump yatsinze. 10% nabo bavuze yuko baguye miswi. Abanyamakuru batandukanye bavuze yuko muri iki kiganiro cyarimo gucyocyorana kudasanzwe. Bo bavuze yuko uwatsinze nyawe ari igihugu, ndetse n'ikusanyabitekerezo risa n'iribihamya ko hatsinze igihugu kurusha abakandida. Abantu 69% batoye bavuze yuko ikiganiro cyabateye umujinya. 19% bavuze yuko ari ikiganiro cyabateye kwibaza uko imbere h'Amerika hazaba hameze, ko atari heza. 31% bo bavuze yuko cyari ikiganiro cyo kubashimisha no kubaha kwidagadura, naho 17% bavuze yuko cyabahaye amakuru. Umunyamakuru Chris Wallace wa Fox News wayoboye iki kiganiro, bamwe bavuze yuko ari we wabyitwayemo nabi, kuba tarabashaga guhosha gucana mu magambo no gusakirana kwa hato na hato mu bitekerezo hagati y'abakandida bombi. Habonetse gushwana kwa kenshi kw'aba bagabo muri iki kiganiro, ndetse no gushwana hagati ya Trump na Chris Wallace wari uyoboye ikiganiro. Wallace wageze ubwo yihaneza Trump ku kwica amategeko agenga ikiganiro mpaka cy'abakandida. Intambara ikomeye y'impaka hagati ya Trump na Joe Biden yibanze cyane cyane kuri coronavirusi, ubukungu, uko amatora azakorwa n'ivanguramoko rishingiye kuko abazungu bafata abirabura muri Amerika. Joe Biden yaneguye cyane umukeba we Trump ko yitwaye imbere y'icyorezo cya coronavirusi, amushinja kuba nyirabayazana w'ibyago byateye Amerika mu gihe cya coronavirusi, kubera ko umubare mwinshi w'abanyamerika bapfuye, undi ugafatwa n'iki cyorezo ngo ku burangare bwa Trump n'imyitwarire mibi. Donald Trump we yavuze yuko yarwanya urugamba rukomeye muri iki cyorezo, ko ubukungu ubu ngubu buri kuzahuka ku muvuduko udasanzwe. Yavuze yuko iyo biza kuba ari ku bwa Biden ibintu byari kuba bibi kurushaho. Biden wahoze ari vice president yahise agira ati, twamusigiye ubukungu buhagaze neza, arabwangiza. Trump ahita amusubiza ati, nagaruye imirimo 700,000. Muri iki kiganiro hari aho yavuze yuko imyigaragambyo yo kurwanya ivanguraruhu muri Amerika iri gukorwa n'abo ku ruhande rw'abademokrate aho kuba abarepublikani. Ibi kandi byarakaje cyane abandi bantu bakomeye ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko Trump atigeze yamagana abafite ibitekerezo by'abazungu byishyira hejuru, ibyiswe white supremacy. Uwayoboye ikiganiro yabajije Trump ati, ni ukuri ko wishyuye amadolari 750 y'imisoro ya leta mu mwaka umwe muri iriya myaka? Ubwo yavugaga hagati y'2016 n'2017. Trump nawe ati, nishyuye za miliyoni z'amadolari, nishyuye miliyoni 38 mu mwaka umwe, nishyuye miliyoni 27 umwaka umwe. Ubwo Trump nawe yavugaga iyo myaka nyine 2016 na 2017. Biden yahise amusaba kwerekana ibyerekana yuko yishyuye iyo misoro, maze Trump amubwira yuko azayibona nibirangira. Ahangaha bavugaga ku igenzura ry'imisoro yatanze mbere gato y'ikiganiro. Joe Biden yari yasohoye raporo yerekana yuko yishyuye imisoro irenga 300,000 mu mwaka ushize. Bimwe mu byakuriye impaka ndende nuko Joe Biden ufite n'umuhungu wabaye mu gisirikare cya Amerika yashinjaga Trump gutesha agaciro igisirikare cy'abanyamerika, ubwo yavugaga yuko abasirikare baguye ku rugamba ari ibigwari. Trump yahise ahindura ikiganiro, avuga yuko ashaka kugaruka kuri Hunter Biden, undi muhungu wa Joe Biden wasaritswe n'ibiyobyabwenge. Trump yavuze yuko mbere yuko Joe Biden agirwa vice president na Barack Obama, uyu muhungu ngo nta kazi yagiraga, ariko ku ngoma ya se ngo yaje kubona amasoko manini mu bihugu birimo n'Ubushinwa cyo kimwe n'Uburusiya, bigizwemo uruhare na Joe Biden nyine umubyara. Biden yarabihakanye ndetse agera ubwo yita Trump igicucu. Mu gihe Wallace yasabaga abakandida kwihanganirana no guhana amagambo nkuko babyemeranyijeho ubwo bajyaga gutegura iki kiganiro mpaka, birimo nibura guhana iminota 2 mu gusobanura ingingo ku yindi icyo umuntu arimo avuga cyangwa gusubiza ikibazo, byari intambara ikomeye. Abayobozi batandukanye b'ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi bagize icyo bavuga kuri iki kiganiro mpaka cyaranzwe n'induru no gusakirana mu bitekerezo hagati y'aba bombi. Aba bayobozi b'itangazamakuru bitandukanye bibajije niba ariyo demokrasi Amerika ihora iratira abandi. Bamwe bakabona yuko Amerika ishobora kuba igiye kuyoborwa n'abantu badashoboye kuganira no koroherana no guhana ijambo ndetse no guha agaciro ibitekerezo by'abantu. Benshi bashinje Donald Trump kuvangavanga ibintu. Umunyamakuru Marcus w'igitangazamakuru gikomeye mu Budage Der Spiegel kuri Twitter yaragize ati, ikiganiro mpaka cyari imikino,
cyari ku rwego rwo hasi cyane. Ni ikimwaro ku gihugu cy'Abanyamerika. Abantu bakamukerana, gutukana ku bantu babiri bakuze bari mu myaka za 70 koko ibintu nk'ibyo. John Sewers wahoze ari umudiplomate w'umwongereza we yaragize ati, igisubizo cyanjye kuri ibi ngibi binteye kwiheba cyane kuri Amerika. Igihugu gifatirwaho urugero mu buyobozi cyaguye mu manga. Nicole Baccarin, umwanditsi w'amateka w'umufaransa akaba n'umusesenguzi mu bya politike, yavuze ko byatumye yibaza cyane kuri demokrasi y'Abanyamerika ndetse n'akamaro kayo ku isi muri rusange. Ati, abayobozi b'ibihugu by'Uburayi bagomba kuba babyutse batekereza ko ubutegetsi bw'Abanyamerika bwarangiye, kandi ko nubwo Biden yaramuka atowe akagerageza kubaka ibyashenywe na Trump bitamworohera kuko bizatwara imyaka n'imyaniko mu bijyanye n'umubano n'andi mahanga. Ukuri nuko ubu ngubu abayobozi b'Uburayi ubu bari bonyine, mu gihe abandi nka Putin, Bolsonaro, Erdogan n'abandi ibyo twe turi kubona ubu ngubu bo basanzwe babizi, kandi ubu bashobora gukora icyo bashaka cyose kuko ubu ngubu Amerika itakiri ikibazo mu mitegekere y'isi muri rusange kuri bo. Ikinyamakuru Le Figaro cy'Abafaransa cyavuze yuko Joe Biden yanze kwisanzura mu mikino ya Trump. Ubwo Trump yabaga ari kumutunga intoki anamubwira nabi, Biden we ngo ntabwo yabyitagaho, aho yahitagamo kwikomereza abwira abamukurikiye ahanze amaso kamera kandi ntahagarare. Ikinyamakuru cy'Abafaransa Libération cyavuze yuko cyari ikiganiro cy'akajagari kirimo ubwana bukabije cyane no kudaha agaciro ingingo zaganirwagaho. Ku musozo w'ikiganiro, Werasi wari ukiyoboye yabajije abakitabiriye bombi niba bazasaba ituze nyuma y'uko amatora arangiye. Biden avuga yuko azategereza kugeza ibyavuyemo bigenzuwe n'ababigena, naho Trump yongeye kugaragaza impungenge zikomeye cyane ku gutora n'iposta. Asaba abamushyigikiye yuko bazajya ahabarurirwa amajwi bakareba ikintu cyose yuko batamwiba. Aba bagabo bazongera guhurira mu kiganiro mpaka kizabanziriza icya nyuma ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 i Miami muri Floride. Abo bagennye yuko bazababera ba vice president ni Mike Pence ku ruhande rwa Donald Trump na Kamala Harris ku ruhande rwa Joe Biden. Nabo bazakora ikiganiro mpaka ku wa gatatu w'icyumweru gitaha, hazaba ari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2020.